ubundi iyo byakaze mu kinyarwanda bavuga ko iyo byakaze ruba ruri gukinga babiri, ni nako mu nkotanyi bimeze. Ntabwo ibintu byoroshye, nta turufu Dede yasigaje adahagurukije. Ngira ngo uyu mugabo nawe yahagurukiye rimwe ubwo bahagurutsaga generali Rurankunda. Ibyo ugomba kumenya yuko generali Rurankunda ubu noneho ari mu rugamba, kuvuga ngo yaba ari ku rukomandinga ari hakurya ibonagana, no kuvuga mu Bugande, yaba ari ku kibuga cy'imirwano nyirizina. Ariko icyo amakuru twakomeje kugenda tubagezaho nuko bahagurutse bagahagarara, no kuvuga ngo aho ni hamwe. Iturufu yindi ni iturufu y'Abanyamurenge. Ngira ngo mwarabibonye ko haba Kenya haba Washington babishyizemo imbaraga zishoboka zose, ariko igitangaje uko barushaho gukanira niko birushaho kubajabuka, birarushaho kwanga. Ubwo icyo ni ikindi. Hanyuma nagira ngo nkubwire yuko ubu aho ibintu bigeze, uwitwa Godfrey Niyombare, uyu muramuzi, niwe wari uyoboye abashakaga gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu gihe cya Pierre Nkurunziza. Ari hano i Kigali, narababwiye ni nta n'umwe uzasigara batamuzanye. Igihe ni iki ngiki, kuko nta kindi nyuma y'iki gihe ni amahoro. None se ayo maturufu yose yaba akiri mu bubiko akoramo iki? Rero reka tubane muri iki kiganiro turambure iyi ngingo y'uyu mujenerale wigeze Karahabutaka. Hanyuma banza mbere yuko dutangira, reba aho hasi, ureba aho bisabwa ubikore, ariko igihembo cyacu ni uko ukanda kuri like. Ni ukuvuga ngo ubukunze ibiganiro mu gisata dukora, kandi unadusabiye YouTube yuko ikomeza kubigeza no ku bandi bantu benshi. Wabona iri gutinda cyangwa itabikoze uko ubishaka, wowe ubwawe wagisharinga, ariko iyo bikoze gutyo uba bikoze muri rusange. Ndavuga iyo ukanze kuri like uba bikoze muri rusange, hatabujije yuko ushobora kugifata ukagihereza mugenzi wawe. Ndavuga ikiganiro mu gihe ukeneye yuko iyo message nawe atagomba kuyimisinga. Rero nitwa Umwami w'Igisaka, reka dutangire gutyo. Yo tunabakamata na ngambo yako. Haragira ati abangaba mureba nabo tumaze gucakira, Kibengene bebasha kwa ndani ya pori. Ati kandi bari bamaze kutwinjirana, bari baje kwigerezaho, ariko banakutana nguvu za Mungu ziko pale. barangije bahahurira n'imbaraga z'Imana, nizo zabahagaritse. Basi Hanyuma rero wewe kinako nani? tangira ku murongo. Izina ryawe witwa nde? Nani? Minova. Izina ryanjye nitwa Manova. Irindi? Manova nani? Niyonzima. Kabila gani? Mwana ati uturuka he? Murundi wa wapi? Ndi Murundi. Arangira aramata Murundi wa he? Wangozi. Murundi wa Ngozi. Wewe kinako nani? Ahita agera kuri uyu musore wambaye ubusa hejuru, avuga ati wowe izina ryawe ni rihe? Niyonzima Gilbert. Aramubwira ati nditwa Niyonzima Gilbert. Ati hanyuma Niyonzima Gilbert uruwa hehe? Uko nani? Kabila gani? Murundi wa wapi? Aramubwira ati nanjye ndi Umurundi. Turi Umurundi wa hehe? Nanjye aravuga ati namwe ati nawe muraba Red Tabara. Uko mu watu wa Red Tabara? Red Tabara? Na wewe? Hanyuma we wa gatatu, wowe witwa nde? Ni ukuvuga ngo abari inyuma bahita bavuga ngo Baraba. Hanyuma arababwira ati nitwa Mugisha. Mugisha irindi? Irindi nitwa Theo. Ati nawe witwa uruwo muri Red Tabara? Ati ye. Aramubaza ati ni wowe muyobozi w'i platoon? Aramuhakanira ati none ati umuyobozi wa platoon ari hehe? Nta uri umungumu.
wacha huyu wa maisha aba bari inyuma bahita bavuga ati ni uyu nguyu yikubeshya huyu mzee uyu musaza niwe chef de plateau. wewe uko nani? Arangije arabihakana aramubwira ati niba atari wowe tu wowe urinde, aramubwira ati ngiye ndi kaporari. chef de plateau ati ntawe urimo rwose ntawe urimo. wewe ndio chef de plateau uko na Katara. Hanyuma abandi bakomeza kuvuga ati kuki utabyemera. Hanyuma arangije aramubwira ati ni wowe chef de plateau warangiza ukaduhakanira. Arangije amubwira ati chef de plateau wacu ni sergeant, ati ngiye ndi kaporari. Sergeant yes, urumva urabizi yuko hano dukunda gushyiraho ibiganiro bya buri kantu kose kabera hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ku birebana u Rwanda, u Burundi na Kongo, na mbese aka karere k'ibi bihugu bikikije Kongo. Inshuro nyinshi by'umwihariko hano ku Burundi twagiye tuvuga iby'ukuntu Dede ari kugenda abantu mu nkambi akukumba atwara. Wakibaza uti birahurira hehe n'umugambi wa Godfrey Niyombare? Reka ndaje ariko nagira ngo nkubwire yuko abangaba iyo mujya mubona ngo leta y'u Rwanda ngo yatanze ngo impunzi z'abarundi, tukabona n'abasaza n'abakecuru n'abana bato, ariko babandi bari hahandi muri cya cyiciro cy'abantu baba bafite ingufu. Nugira uwo ubonamo, dore ho nibereye uzaza umbwira ati mwami w'Igisaka turiya ntago ari umurundi, kuki utubeshye? Ni ukuvuga ngo abafite ingufu ari byo nkubwira baba baragize ibiki, barabakukumbye bakabajyana. Noneho bariya basaza bariya bakecuru nabo impamvu bajyaho bakabarekura kuba bagezaho abana babo bashobora kuhaguma, ariko aba bumva bagikeneye yuko babyara, niba ari abadamu barahaguma aho ngaho ku buryo bakomeza bororoka babyara babahereza. Ubyara uhereza Dede, ubyara uhereza agaca k'inkoko ariko Dede agaca uhereza agaca umushwi w'inkoko uhereza nibyo ngibyo Dede aba bashakira, nta rundi rukundo nta bundi. Hanyuma rero nkuko nabikubwiye, Generali Rurankunda ubwo bavugaga ati noneho va muri gereza ngwino udufashe dore byakomeye, twabuze aho tubandwa tuzerekeza, turwaneho. Ni nabwo icyo kiganiro naragikoze hano mu Gisa TV, keretse niba warakoze subscribe gusa ntukore no kunzogera. Iyo nkuru ushobora kutarayibonye, ariko nakubwiye nti uraje urumva abana b'abahungu bijyanye nuko niba babyukije uwitwa Godfrey Niyombare, ntaze ko atari ujya imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba, kuvuga ngo ahagurukana n'abantu. Rero turakomeza tubone hariya abarundi babafata kubera yuko muri iyi ntambara, iyo nkubwira ngo arashaka gutera Uvira Dede, neza nayifata bizagenda bite? Mu Burundi hazajyayo M23, mbese M23 ifite izihe manifesto izasobanurira isi z'ibyo yaba iri kurwanira ijya gufata Burundi? Ubuse bazavuga ko ari abarundi? Rero niba atari uko bimeze, kandi tukaba tubizi ko bari gushaka gufata Uvira hanyuma ngo babone uko bafata Burundi, bivuze ngo barakoresha babandi biyita abarundi bareditabara. Niyo mpamvu bakomeza kuba benshi, barakubwira ngo ubwo kara ni akantu gatoya, hariho naho bakomeje kuberekana mu mashusho ataca hano kuri YouTube, atahaca, barakubwira ati twebwe twari turi kuneka. Ni ukuvuga ngo ibyo bavuga si byo byatuma
kuri YouTube bitemerwa, ahubwo amashusho uko agaragara kwanga ariya nayoroheje, hari ibindi yo bitakunda ko tubishyira hano. Bati uribuka wa wundi babandi bo mu Rwanda bafashe ngo bari barimo ngo gutembera batata ngaho bazanyura bajya gufata muri Uvira, bajya gufata za Sage, no kwa ngo za Minembwe yose, mbese mu bice byose bagamije bashyize ku gipimo ko bagomba gufata, babanza kugenda kuriya na bariya. Rero nk'uko uriya mugabo yabisobanuye, yatubwiye ngo bari bamaze kubinjirana, atari ko kubera Imana bahuyeyo n'imbaraga zayo zibasira bahagaritse urumva ngaho ngo nuko nguko. Ubwo ngubwo Abarundi nimvuga ngo ntabwo bari kurya imikeke ngo baryamo umugondora josi, barawurya barangiza bagakora igikwiye. Abarundi tubahaye respect kabisa, mukomeze mubakurikirane, hanyuma nanjye reka nze nkurikirane izindi nkuru ntuze gukuraho kuri Mugisaka TV. Hanyuma kandi ujye udusigira like yawe ni ingenzi. Reka nze mukanya Leo tunabakamata na ngambo yapo kungaliki bengine bebasha kwa ndani ya pori, walikuwa kujaribu, wanakutana nguvu za Mungu ziko pale. Basi wewe kinako nani? Nani? Manova nani? Nyonzima. Kabila gani? Murundi wa wapi? Wangozi. Wewe jinako nani? Nyonzima jibe. Uko munani kabila gani? Murundi wa wapi? Uko mu batu ya Red Tabara? Red Tabara? Na wewe? Wewe Mugisha nani? Teo. Na wewe ni wa Red Tabara? Chef Plateau. Wewe ndio chef de Plateau? Chef de Plateau quoi? Wewe chef de Plateau quoi? Chef de Plateau quoi? Okay. Wapi huyu ama hivi? Huyu mzee. Ndio chef de Plateau. Wewe uko nani? Caporal. Chef de Plateau quoi? Sema chef de Plateau quoi? Wewe ndio chef de Plateau uko na Katara sasa? Sergeant.